Connect News Media tabiriba singbu taramna okchari. Matam amada mapangan kalamba Myanmar Army hojik Manungda farfara haidi. BBC da lakpa report amagi matung inna Myanmar Army gi Manungda spy mayam ama yauri. Makhoina democracy bu support toba rebel group singi damak thabak tawri. BBC gi report asigi matung inna hojik Myanmar gi saruk mari thokpagi saruk amadagi su hanthaba area da army gi control da ngaire. Myanmar da UN gi special envoy gi matung inna military rules ki hojik su laiba asigi ayamba city singda capture tawri amadi masi yamna danger oidi. Adubu haukiba chahi amagi matamda army gi khuttagi laiba ki achoba saru ama nanthokre. Rebel group singi damak spy oiriba army personnel sing asibu watermelons haibadi tarbuz haina khangnei. Tarbuz mapanda sangba aduga manungda angangba haibadi rebel ni. Mapandadi soldiers sing asi army da dedicate oiba mali adubu manungda makhoi democracy support toba rebel singi damak thabak tawri. Rebel singi symbolic color red ni. Myanmar gi central area da leiba major amana hai. Army na tawriba minung silai taba thabak sing asina army rule asibu ontho hannanaba provoke tawri. Major chauna hairi aihakna misam praja singi asiba hakchang yengki. Makhoi gi hakchang da ot panebagi dak lerami. Aigi mittagi pita ki ba khangaude. Makhoi masagi mi singda asuk tamthiba matau karigi udli. Aikhoi gi thabak praja singbu ngakpani adubu aikhoina makhoi bu karigi hatpiri. Hojik army asi army oidre. Masi hojik mi singbu sawanba adugumba force ama oire. UN gi matung inna Myanmar da February 2021 da army na regime change tawkhraba matungdagi hojik phawbada miyoi lising kun detain tawkhre amadi miyoi lising kaya hatkre. Army gi minung silai taba thongdagi lebak pumbada rebel hauki. Ahanbada Major Chona army dagi toknanaba khanki adubu mahakna mahaki nupiga tanarba matungda decision lawki. Spy oina laiduna revolution gi damak khwaidagi phaba mongda thabak toba yai. Mahakna army gi manungda phibam yengduna information sing People's Defense Forces PDF ta leak tawrami. PDF civilian singi militia group singi network amani. Rebel group singna asumna intelligence information asisi naduna army da lumduna attack tawba amadi army gi attack tagi masabu kannana bahonai. Major Chona group singda mahaki salary gi saru khara khulai leibada mateng oinana basu tharami. Cho gumba spy singi mateng dagi rebel singna Myanmar da lamba phangdaba achievement kaya phangmangam khre. Chahi asigi November da BBC na Myanmar gi lising tara maridi gi henba khungang singda balance of power gi survey ama tawki. Masigi matung ina hojik leba asigi 21% area khakta da army gi control leire. Masi pumba army amadi rebel group singi marakta lan gi matung dagi chaurakna chahi mari gi manungda oikhi. BBC gi investigation dagi masi khangmangam khi madudi ethnic army amadi resistance group singna leba asida 42% area da capture tawkhre. Atai lemhoriba area singi ayamba mafam singda army amadi makhoi gi marakta supremacy gi damak struggle chathari. America da leba armed conflict location and event data gi matung inna hojik lebak pumbada army gi capture 1962 da ahanba oina lebak pumbada control fangkhiba adudagi henna hanthakre. Ethnic army amadi civilian militia group singna mutual coordination gi matengna army gi mayokta action tawki. Masina army sing tung hanba taki. Lebaki chawarba area da army gi control mang khrama matungda commander in chief Min Aung Hlaing na mahaki army pressure da leire haina lawri. Masi yamna atang bani. Masigi mamangda mahakna asumna amukta hairam loi. Watermelon haina khangnaba spy dagi army gi maramda phangliba intelligence information sing asidagi rebel group singna mateng phangli. Chahi ani gi mamangda resistance force singna spy gi chaurba network pu control tongnanaba special unit sing semlami. Unit asigi pandam masing yamlaba spy gi recruit tawba oirami. Hongdokpa ming Win Ong gumba agent watermelons ki maikaidagi leak tawkiba information sing khomjinduna masigi investigation tawi amadi masi mari lainaba area gi militia gi leader singda yoholami. Watermelons ki spy singda makhal khuding gi miyoi sing yauri. Masida lower rank ta thabak tawba army singdagi high rank ki officer sing phawu yauri. Agent Win Ong na masi claim tawri madudi Myanmar gi army government da su watermelons yauri amadi makhoi ministry dagina
खुन सिंगी चीफ फाउबगी पोस्ट लई स्पाई सिंग असिगी रिक्रूटमेंट तौबा मतमदा यामना चेक्सिलमी मखोई डबल एजेंट ओइब्रा नत्रगा ओइदब्रा हाइबा मुन्ना थिजिनलमी स्पाई ओइबगी ख्वाइदगी चौबा मरम मखोईगी मिलिटरी रूल की मायोक्ता असाउबना स्पाई ओहली अदुगा मिलिटरी सिंग मखोईगी फैमिली अमदी मसामक हिंदुना लेबा पामी मखोईना आर्मी लेबा असिदा माइथीरे हाइना लौरी अमदी मखोई लांदा सीगनी हाइना लौरी मसिगी मतुंगदा मखोईना वाटरमेलन की यूनिटा खुलाई सिंग अमदी आर्मी की मूवमेंट की मरमदा इन्फॉर्मेशन सिंग लीक तौबा हौकी असिगुम्बा इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन सिंग असी यामना मरु ओय स्पाई सिंग की माइकेदगी फंगनखिबा मरु ओइबा इन्फॉर्मेशन सिंग असिना रेबेल ग्रुप सिंग की यूनिट कयाना तौखिबा अचौबा अटैक कया की बेस ओइखी जेरो दगी हौखिबा रेबेल ग्रुप सिंग हौजिक मखोई की माइ पाकपा उबा फंगली अदुबु वाटरमेलन सिंग असिगी मखोइना तौरिबा अरोनबा थबा असिगी ममल सु सिंगबा तारी नेवी की कॉर्पोरल दगी स्पाई ओइखिबा मिसक मोय दाइवाना शेयर तौखिबा महाके एक्सपीरियंस तगी मसि खंगबा ngमखि मदुदी मखोई माइके अनिमक्तगी अकीबा खांगबा तारी महाक यंगुंदगी रखाइन फाउबा डिप्लॉय तौखी रखाइन अदुगुम्बा बॉर्डर एरियानी मसिदा आर्मी रेजिस्टेंस ग्रुप सिंगा पुंदुना लान हौरिबा इथनिक ग्रुप सिंगी मायोक्ता चाउना मायोकनरी मखोई मसिगिदमक अकीबा फाउरी मदुदी मखोइना पीखिबा इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन सिंग अदुना मखोई की मायोक्ता ओइना अटैक तौबदा सिनरप याय सही असिगी मार्चता एंकर थाददुना थमलिबा मखोई की जहाजदा मिसाइल ने अटैक तौरखी मसिगी मतुंगदा ओपन फायरिंग तौखी मोय दाइवाना हाइकी अटैक असी अदुकी मति कनखिबना चेननबा मफम फाउबा लेखिदे मसिना मखोई की फिबम फाजिंदुना थमलिबा उचीगुमना ओइखी रेबेल ग्रुप सिंग की अटैक असिदा आर्मी की सोल्जर तरेट लेखिदे एजेंट विनवांग ना हाइकी आर्मी की मनुंगदा लोतुना लेरिबा स्पाई सिंगबु प्रोटेक्शन पीबा ngamde मखोई की पावर यामना लिमिट ओय अदुगा मखोई वाटरमेलन नि हाइना ओपन ओइना ताकपसु यादे अदुगा ख्वाइदगी लाइबक थीबदी रेबेल ग्रुप सिंगना आर्मी की स्पेशल कॉन्वॉय अमदा तौरपा अटैक तगी मखोइना थिंगबा ngamde अदुगा अतोप नकल अमदना आर्मी एग्रेसिव ओइना मखोईगी मांगख्रबा एरिया सिंग असिबु अमुक हन्ना फंगनना बहोनरी अमदी चाउना बॉम्बिंग तौरी चाइना अमदी रशिया न साबा फाइटर जेट सिंग लोइनना नोंथक्ता मखोईगी डोमिनेंट नि हाइना लौरी आर्मी न मसि खंगी मदुदी ओपोनेंट सिंग की अलायंस ता यूनिटी ओइबा वादली आर्मी मखोईगी मनाक्ता मोद खेनबगी कानबा लौननबा होनरी आर्मी रूल की कंट्रोल मांगसिल लखिबा खुदिंगी मखोईगी मिनुंगसी लेतबसु हेंगलकली अदुगा आर्मी नसु मखोईगी मरक्ता लेरिबा वाटरमेलन स्पाई सिंगबु क्लीन तौननबा कैंपेन चथरी वाफम असि खंगबदा वाटरमेलन सिंग शोक ओइबा फाउरी मरम असिना मखोई आर्मी की हार्डकोर सपोर्टर ओइना उडली मेजर चो वाफम असिदा यामना अकीबा फाउरी महाक मसि खंगबा ngamde मदुदी करम्बा मतम फाउबा महाक लोतुना लेबा ngamgani रेबेल सिंगी मनाक्ता चत्तुना याउसिनबसु ऑप्शन ओइबा यारोय मरमदी महाकी अहन ओइरबा ममा मपाबु थादोकपा तागनी मसिगिदमक महाक वखन वाई असुमना म्यांमार तंखाइदगी हेनबे एरिया सिंग प्रो डेमोक्रेसी रेबेल ग्रुप सिंगी खुत्ता लेख्रे आर्मी तुंग हंदोकपा तारी हौजिक आर्मीना मखोइदगी मांगख्रिबा एरिया सिंग असिबु अमुक हन्ना लौसिननबा कन्ना स्ट्रगल तौरी अदुबु मसिगी माइपाकपा हौजिक उबा फंगद्री वीडियो सिदा ngasiगी di matang asoi fawbadang thagasari